boh keturunan kan anak bajireng. 7 boh keturunan kan anak bajireng. Ha? 7 boh keturunan kah anak bajireng. 7 boh keturunan kah anak bajireng. 7 boh keturunan anak bajireng. 7 boh keturunan kah lawang anak bajireng. Anak bajireng kah lahir lawang 7 boh keturunan sampai kah anak bajireng. Rekodnya je. Ha, bo. Fikir tanya lah kibar nak katanya. Nak agak melikut pukul mak aku laki yang kerja. Mak aku laki benar. Aku laki hang kape kata menak tidur kaya ni baju yang ia kre. Hana utak kah memang. Yo belakang kau bunuh laki bunuh baru kah bunuh. Yo belakang kau coba Kanada nak kita kape ya ro. Macam munafik kah lagu. Mak. Habis kap fitnah orang. Klik. Pukul aku punya ikut dia tempat ke lu pukul aku ke. Aci ke bukannya. Pujuk Abu Sanusi. Syaki ke. Syaki kau kena dapat nak buah kai. Syaki. Presiden pukul saya kau kena dapat apa ya tadi mu. Presiden itu mah kau kena dapat. Aku coba hinan ber. Kau coba kat telefon tu kanya kat telefon TJ Putra Samino pai. Iya kreaten. Sudah tapi ya bajung mama ke. Mama ke bajung. Ma ke bajung ya ke bajung. Ma ke bajung ayah ke bajung. Lahir ka. Ha. Mama ke bajung. Urang dah aja. Mama ke bajung ya ke bajung. Benar ke depu. Haram menjadah ka. Mama ke bajung ya ke bajung. Ha. Pandai ngampung kan tu mai tak gelan tu ya ke. Ya kita le gelan tu. Yo belatun ka Kanada nak urusan ayah kali. Keramik lelong mak buaya ya buah bagi ni kayak lepun ya ke itak le gelantu ya ke masjid ya ke tak gelantu ke masjid ha itak le gelantu ya ka jali lapo itak le gelantu ke masjid ha ma ke ka sudah tapi apa tirok icoh leu-leu tu nak gok melikut dan tit ma ke ka fikir gok so bangai hi ke lagi hi kebu ya go lagi hi bui go hi kira pe menan nampak bak muka kita trom nampak nah sambino cewek birun sambino tit ma lonte sambino nyo punya kalonte pesik nak kalonte pesik dukung hinau lama sakitnya liwat dia lonte lom tit ma ke saya kena video kah kun ulama kaji dukung ulama nak tit ma ke jali lapu anak bajung kahina nabi ju nabi kahina nak putus aku kahinan kahina Nabi kahina nak putus aku kahina Kanada iya krea saya paling Nabi nya giu hina ulama gula natilah pajang giu baka kabut balapik kita nak tit ma ke bajung ha kah pak kabut boh kau kecok tahu roy kah kena kabut naik Kanada pak kabut ya hai ya kah tak gelantu mati ke masjid mereka fikir pu jen ya kah jen itak le gelantu jen ke masjid ya ijali lapohnya kan itak le gelantu ke masjid ijali lapohnya mereka fikir pu ka bangga ya kita gelantu kabangai kita ulama haram menjadah anak perda babat yang di blok baba kayu blok bak ma kayu blok bak ma ha kayu jai tapi ya kayu blok rekod TikTok minta peng ma ke haram boh keturunan kan anak bajireng 7 boh keturunan kan anak bajireng ha 7 boh keturunan kah anak bajireng 7 boh keturunan kah anak bajireng 7 boh keturunan anak bajireng 7 boh keturunan kah lawang anak bajireng kah lahir lawang 7 boh keturunan sampai kah anak bajireng nah jelah kai kli yang anak bajireng lu boleh sakah yang pak ketuh baik nong 7 boh keturunan kah anak bajireng ki balong bukan nah jelah nya kata 7 boh keturunan nah jelah haram menjadah paling Kurikau HP cu merat. Rekod HP cu. Pelemah boh ke kena. Pelemah HP buangan. Hantai tapu buah. Tenang betul. Tak reka ya denak gok melikut dalam ke hanja anak bajireng. Tenang. Rekod kali. Ka ciri kod peduk rekod aku ka jelah jali lapoh na bajireng bangka tabiah petirom na bajireng jali lapoh mati ke masjid tak le gelantu lampu kok tabiah petirom lahir ka na jelah nyan kecikau bak ma ke ngon bak ayah ke pane bije
Ha? Jika wabak ma ke bayah ayah ke yang wabak kira mati ya lagi mati kafe lah nantilah tu Hai, 17 tahun. Kah 17 tahun kai Kanada. 17 tahun Kanada anak ke depu-tepu dah cek. Anak ke depu-tepu. 17 tahun kai nak kau coba. Anak ke depu-tepu kai nan. Anak ke depu-tepu. Buat ke orang malam ka, langkamanya kau coba. Lampu-lampu berubah gereja buat suruh 8 juta nan. Kai gaji le kafe kai nan. Mak gaji maharam jadah buat ke. Anak malek kulit bui lenci pak muka KTP. Le KTP kulit bui ka pegah dia leh. Ha? Kampung Ka pegah dia leh. Betul pegah apa pindah kacang-kacang mata. Alah, haram jadah. Haram jadah. Ni. 17 tahun. 17 tahun di Kanada. Pindah kacamata. Anak pegah apa? Pikot. Ke baik kau tinggi gigi dah. Kau melikat je. Melikat kau kata mana lah buka ma ke yang muka nah. Melikat kata mana. Kau pegat lah pun dalam ma ke. Pu bangai. Kau pegat lah kata nak lu no. Ha? Aku pasal kan kajak kena di putro Lonte ma ke. Ai putranya lonte, lonte yang awak biru. Lonte kau baju-baju ikah bak Facebook. Nah. Jadi lonte pukul maka yang lonte inongka. Menyakol lonte pu pasal ya dukung ka. Pu pasal ya dukung ka. Itu dia ulamanya. Putra babah biar ya. Pukul ma ke babah biar ya babah. Ego kaguneng ide. Ube babah biar babah. Ka depan lan dukung apa sih? Ini hina ulama perusahaan kah? Putra haram menjadah. Ha? Putra. Apa malaikat lemah. Yang tu kapaju bape. Kirim lepeng kapaju le bape. Kapaju bape kapaju. Ha? Tiap malam paju bape. Les paju bape. Haram menjadah. Kamu kahwin nak boleh pungo ke? Kamu kahwin nak boleh pungo ke? Kamu kahwin nak boleh pungo ke? Kan banyak kata nak go no. Kamu kahwin. Ha? Nak boleh pungo kamu kahwin. Kapung kahwin nak boleh pungo ke baik kata yang umur kau. Nak mentang Hai, Isabiah mentang nai. Nak ku yupa batak Medan. Nak ku yupa ma ke batak Medan. Hai, Isabiah mentau dik nak ku yupa batak Medan. Mentau dik Isabiah. Nak ku yupa batak Medan ni dik. Isabiah peh tiro mentau dik. Nak te yupa batak Medan ni dik. Turun taja haram menjadah. Pegah haba bangai. Pegah left nak go. Penyokong abuji. Ya kong. Kita biar batak dah yupa bila lahir tak ada kah? Pancuri mandum pancuri mata rumah ke? Nacu kemeng lewenya. Jalan nacu kemeng lewenya. Tinggal ngau dah. Watai aku lagi elong baik apa gelas kata nak long melikut. Jadi time ke mana? Nacu kemeng lewenya. Kepa gua pegat leh ngah bangai. Pegat ana ma ke pegat leh benar kata nak go. Nak go melikut benar gara-gara lonte kan dia nak go melikut. Mentang muda ma ke mentau deh kau yupa balik batak Medan mentang. Kita pon kampung dia. Hai. Kita biar pe di rom kan? Hai, kita biar pe di romnya kan? Hai. Kah lahir anak ko toroyong kah buci. Kah anak ko toroyong kah? Baju kah anak ko toroyong. Baju rame-rame lahir kah? Maka ji palih dia ke haram menjadah. Dia ke haram menjadah kah? Mia tempat kan anak ko toroyong kah kan agenyo. Kah kan anak ko toroyong buci. Maka ji palih lagi nyo. Ha, anak baju kah? Mia kan baju kah lagi nyo. Kah anak baju kata yang bak ma kepada droyah ke. Kau jadi lapuh sagayah kena kemelapan boh ipam ma ke lahir kah ani dukun ke bangan ya hakile wa bagi dia cukup tadi dia aku mati ya lagi mati kafe lagi mati saya ya aku menyohana so kita mana mati ya aku kiban mati ya aku nak dengar mati ya aku kiban ha walaupun tu bu sadar dia Allah dia Nah dengar ya aku mati tuan kita buang bu hati taruh mata geloh ke bangai aku Kapura make awak jadi sirap. Kaya lu ide make awak tu pada ti bangai ha. Dengar tiga tu. Dengar tiga tu. Makah kan? Kah lahir ni kotoreyong. 8 boh la ko ma ke ipap te ma ke lahir kah? Ane kotoreyong. Pa neun ma ke urung gatian kah? Gatian akidah, gatian harta. Nya anak gatian puka kau cok boh Kanada nya kaya ke. Kaya kau cok boh ni Kanada. Dun hai bangai. Bayar kau kerja bangunan ni nan. Nya kaya ayah ke bayar kerja bangunan ni nan. Kapat dek ke ni bajing padi boh la ko ma ke nai pap ma ke ha padi boh la ko ma ke lahir ka nyakon bajing hana ke nyo ka nyakon bajing ka hana ke nyo ka 100% bajing ka 100% bajing nyakon bajing hana palih meno 100% ka bajing 8 boh la ko ma ke pap ane ko toroyong ka Ha
anu yatim na bajau. Pancuri Ane gotoroyong merita ane gotoroyong merita. Merita ane gotoroyong. Awak pajau. Pane malaya ke mah. Ane yatim mah ke. Pak ku baju. Rete pajau peng darah suadaka. Tu peng jali lapuh baju. Jadi Menyohana lapuh. PA, menyohana dame, lampu koma ke hana mupu kerja kedua ni nohat, huteng meneng lagi gop long. Kak bangga do ke hai cuak saya. Cuak thon luar bedua, hana dame thon luar bedua hai binatang. Menyo dame thon luar bedua, hana komandan ku sama dia hai binatang. Buta ke. Hai kan atau dengar ane baju angka mak lapan bola ko lah heka mak aji berani ke dena ulama tahu dengar ka dan akreh ka jiwa kena ka men akreh ka jiwa kena yang akreh ke Dengar so berana usi. keturunan bajeung Nah dengar biar lam. hai keturunan bajeung iya jadi lapo bajeung iya talbiyah bajeung kah bajeung lah heka pagat ditok hina ulama nya kam kawin dengan bajeung lom na bajeung yang cewek nya bajeung ti nyan cewek kah yan iye bajeung tinggi bajeung ya tinggi bajeung tujuh buah keturunan ke bajeung sampai bakah kah tujuh buah keturunan bajeung jali lapo tak le gelantu ke masjid tapi apa tirom 8 buah lakau lah kah na bajeung lawung bahkan ni sama langa yang kah perahnya itu pu yang lompat menengah hai bangai ai ke tak le gelantu ke masjid Pak melinggai kita mah. Pane puang pegah mama ke 8 buah lakau lah kah mak kaji palih lagi haram jadah. Ma. Ju tinggi ju na. Buah mak gulung murah. Hai haram jadah ka. Haram jadah. 8 buah lakau ma ke. Lah kah bajeung 8 buah lakau ma ke. Nya ke 8 buah lakau ma pane mungkin ka ane kon ane gotoroyong pane mungkin ke hina ulama ba media. Ba media sosial hina ulama idukung le putra ane bajeung je helom. Putra banyak pai tak dua ke yang ka cocok dua ke pasangan terasi ya. Mantang udik mak kena aku baba batak medan ke ku jupam na lahir ada ke. Haram menjadak. 17 tahun ni naik Kanada nak aku cok boh nak buat ke lain ni 17 tahun Kanada aku cok boh buat ke. 17 tahun Kanada nak buat ke lain. 17 tahun Kanada nan. Apa gak leh kun genyo kun gede anak bajeung palih 7 buah keturunan anak bajeung. Itak kali gelantu gede nan. Klik ma ke anak bajeung. Katanya mbak ma ke ka anak gotoroyong bukan anak gotoroyong. Anak gotoroyong ka. Anak gotoroyong ka. Ai ka anak gotoroyong arti bajeung rame-rame kah makaji palih. Kon kah palih makaji. Kah Yahudi kah bijih bui kah bijih Nasrani kah bijih ia boh kiung kah anu bajeung kah ya ke anu bajeung kah terbang dengan bijih Abu Ji ulama yang perah tentang Abu Ji keluarga Abu Ji tokah ulama tu ya mentong abi lapisan abu ai pane ai ijali lapuh kan keturunan bajeung tapi apa tirom bajeung ya kita gelantu ke masjid kita gelantu ke masjid jali lapuh tak gelantu ke masjid mati bela ulama ma ke ai ma ke 8 buah lakau lah heka makaji bajeung krak bajeung palih mutarawih payah kau takui tempat yang merompok kah ana udip ke pegang ke ya dekat fikir ke ba ngon ka pu do win tak pak ngon ka pu go video le fi tak kayu jak balung dia pak ngon ke haba ke daya ke lampu koma ke pak ngon ma ke murung ana ke dri pak ngon ma ke jawab pun lah ke pu dong ka ing dia ya ketok lun ke perah kalau ku kirim nah cia jak dia kena buat lu Kaya dia haba ke daya lam rahim kema ke daya haba Ciba natro aku nak lagi kan. Natro ke? Sudah tapi 8 buah lakau lah heka. Kah nak gotoroyong natro ke? Kau kena wacehnya kau nak gotoroyong. Kah nak gotoroyong kah? Kah ipap le batak ma ke? Kaji lah heka. Nah. Kajak bawai lom tengok merantau anak dia palih ke. Ya merantau je ke kafe tu lah rantau. Teruk lah rantau je ke kafe. Nak timang mata haru yang kau teruk lah rantau je ke kafe kah. Teruk lah rantau je ke kafe. Yang di Kah teruk lah rantau je ke kafe kan je guru Islam. Kajak bawai lom tengok kapakan mama ke lah rantau. Idauri kada pancuri lawang idauri kacau icu kamenggo bapa yang nak ceruk dengan barang kau publau kacau adun ka bau Kanada nan beka ko cobo lang kamay nan tiraw ke ai kli lang ma ke 17
tahun. 17 tahun di Kanada. 17 tahun di Kanada Pak mai nan le na buat di. Cok pegat leleh piak le ganja mabuk le pegat leleh tinak le urang haram menjadah. 8 boh la ko ma kelahi kah makaji bajeung. Krak bajeung kah baji kan bajeung gerek ke pura-pura. Hana alam dunia nya ada urang lagi kah. Krak bajeung kah. Ha? Makaji kata yang mak kai mai long teh yah ko yang betul. Kau jadi lapuh kah yah ke? Kah batak yah ke? Makaji manah le tak lekau ke? Merang. Ana bajeung pale. Gaki merang tu. Kamu kaki merang. Oh kerja kat ruah jupeng kat ruah je yang jelas kat dia wo. Ilom yang kat dia wo cek. Mana payah kena Medan mendang kau. Kau betul aku ke. Haram menjadah pale. Pegat left dia nak gak melika langma ke. Pegah becut. Bak ma ke katanya. Ada je wo payah kau. Pegah becut bu. Buko. Lebu. Hai. Hai. Kota kabu tak. Lebu. Hai muno nak bagah kabu. Muno nak bagah kabu kadang nak bagah kabu. Kadang nak bagah kabu tak. Sabia pehtirom 8 boh lako lahir ane bajeung abuci nyo ane bajeung 8 boh ya hai. Kangka 8 boh ya lahir. Ya merantau Kanada, ya ban kabu ju. Ha ka jelas kah bajeung. Ciboh ju. Di nang ka kupu bajeung hang ka je boh. Boh mantap boh 17 tahun kat tua tapu tang kejadian. Menggentet kita itu biar kena. Hai kre hai. Puko boh. Puko hanjanda ke. Puko ke. Mama ke kutaknya kabuh nya bajeung pale haram jadah ka ia kreh hanagot ka hai bajeung ka tabiah peh tirom 8 boh lako lahir kah bajeung 7 boh keturunan ke ka lahir kah 7 boh keturunan bajeung najelah baik ka pegah boh-bohnya je ka kupu bajeung 7 boh keturunan nak preh lom 7 boh keturunan ka lahir bajeung ka ai memang bajeung pandai lambu Allah iku masjid tak lagi lanti apa jali lepo bala pajuh hinanggop yah ke nak boh ma ke jadi bajeung mata boh rumah ke ikahnya maka dia akhirnya kejadian kak ke kawin dengan Kristen kak dengan kafe kawin kak ke ngau Islam nah tiba apa tak kajak oleh wong katanya ngidi ngonton kawin a na jamaah Islam a ke ha na jamaah Islam a ke ngon kafe kawin a ke ke kawin kafe kah maka ji bajeung maka ji lagi nyam nyana anak ke nyana anak kah bajeung lom malim Cina ram jadah malim nya daerah Mudi Cina naik jamaah Islam bere ketepuro kedan awak paju pengen makanya tinggal ngau ro baik kapinah go jadi ku pupap ma ke lagi nyo nak tinggal ngau ro baik kapinah lu baik ku pupap ma ke lagi nyo nak ha tujuh boh keturunan ku puan bajeung nak jelah nak kapegah acara ke lawung hai ia kreh Yahudi kapegah bukan gekah na bajeung pu boleh boh tu bu Bu yang boh yang jelas kah malam kali ku pupap ma ke 8 boh lako batak Medan lahir kah na bajeung ajalah ana masalah lu merangkaban je ke keun ju tinggal ngau ka pegat leh melika ka nak gau ka fikir-fikir le ka nak gau ka cai ku belum kata itu nak ke bak komen lagu merana the ana sadar ke ana pu ke apa nan ulama sino ana pu baik ruae 17 tahun ulama beklam lu depan ke bangai yang toh ulama 17 tahun anak kejadian tapu ana ke depu begah 17 tahun anak kejadian tapu buat ka cok boh ro malam lang kamanya kejadian lampu koma karena kedoh ke kejadian lebu kejadian figo kejadian dia ceng lampu koma karena buah ke karena kedoh ke yang konser persa nak nyepiak buah mau padunu nak kedoh lampak mak ha Nyang tapak paju nyau tapak nyau bak muka ke nyau bak muka ke tapak nyang tapak nyau timang bak muka aku sipak petah go ke apa cara ya bangai iban nyau bosu nya ha nyau siga tu mati ke nyau kenang ka kepu nyau bak ke iang na tho nyau kukoh ta ku ke ni jali lapuh bajeung kepu lu apa ke lu tau mati ke pokok kah ube boh kreh uru arab rayu tiga ku tin top pak ke ka kepu ube no rayu ka nyau ube no rayu ke ube tadi lawang rayu ke ha ka pakai mama ke jubah mata aku sipak mata ya ha nyang ka nya tapaknya timang bak muka kah tapaknya beka kepu ane bajeung ia kreh dua bak kedai kopi ya minta wifi free pegah apa berakah tak jahe hai dusta paling gila iban murana teh nak cu kemeng dia nyo
Mai le lewat kedai kopi ke apa pun video leh kuntik le. Angkai awak gede. Kai awak gede baik temu agam-agam bar rumah ke. Kai awak gede. Tempuh boleh tet depu le mun bawah tu. Nak cara boleh ke. Cibar rakan-rakan nak jelas tak nyo? 7 8 boh ya, mak gaji lahir bajiang na. Sudah tapi apa tirom 8 boh lako ke. Lahir ji, ban hi ka hi cerape berarti. Raya uwe bantu Arab, tiga tak tipak mati. Pak pegah bambung kali. Apa bawa kena baru beuh. Tu nak gak melikut ia kereh haram menjadah. Tim pi pegah apa? Ni yatim mak ke? Awak kena binatang, awak ingkari tumpah kah? Awak ingkari tumpah kah binatang baik kat pegah-pegah do. Kiban natro ke kena nak natro ke. Nya natro kena kuta mahlum. Nya natro sengap. Nya natro kuta mahlum. Baik kurun tak aja, baik beuh melikut. Mana melikut bila mah bak putra sambino kali tu nak long. Putra pukoi mai. Putra mah ke? Kamu Putra banyak wak putranya. Putra babah buya di putra. Nyampe babah putra. Telepon video call. Kirim taruh mana di mang long hai bangan. Ada anak taruh timbak kah ke mak muka ke kena. Kucur ke anjang kawo kucur ke. Ha? Ana itu medrok le polisi awai kucur ke lelong. Ka kepu. Ka aku siap ke kah kawo je kena. Bakah aku bakah. Bak anak jali lapo. Sudah sabiah peh ti rom 8 boh lako. Lahir ni bajiang Musliadi bin jali lapo. Hailah. Awak li lubo je wah. Awak li lubo. Iban atau ke? Lebih agak kaim. Yang akan lanjut lom tu. Le lom lang keruah. Nyamban. Apa gah mama ke? Yang melikut mama ke apa gah? Yang bibi lagi pokoi mak lagi bibi pengong dui ke bibi ke. Ha? Betul bos tu saya. Ha? Betul bos tu hibang bibi ke bibi gile. Kamu kurap lagu bibi ke kah? Tapi nak kacau-kacau mata le nak timang mata ke becu. Ada kau pakai kacamata nyampe nanti mang jip merana. Mungkin timang anak kau pakai kacamata. Tapi nak deh. Tapi nak deh. Tak jauh kah ino. Tapi nak kacamata deh bang. Kau undang sambino ke naik kalen kah ke ban pak ke kudu nak ma ke. Ha 8 boh lako ma ke lahir kah bajiang. Jangan urung dong pegang gaya lo. Sampo gaya ma ke. Ube boh kreh urarab raya. Ube boh kreh urarab raya ke. Ube nak raya ke? Ube boh kreh urarab. Tiga aku tipak mati ke bebe badan kah. Nak tahu ya kecil aku ke ya gila ke bangkai sepit ke dah. Kubu jali lepoh kah ui deh. Tak lagi lanti. Kubu ya kan. Cijak kubu ya gila dia. Ya kuate mate wabah kira cukup jahe mate ya aku. Ambil ibunya. Tak lagi lanti ke mesti ya ke. Ha? Tak lagi lanti. Kiban mate ya aku merani kah? Kiban mate ya aku. Jika jelaskan aku balung. Tak lagi lanti ya ke mesti. Ya hai mate. Tuah detah hubung. Rakan-rakan rekam lagi apa? Rekam lagi. Menjangak-jangak lagi muka cerape rekam lagi. Ha 8 boh ya hai. Ha 8 boh ya rekam lagi. Nerekam lagi rakan-rakan. Nerekam lagi. Awak bida lu ke Satu, dua, tiga. Ane bajiang ka 8 boh ya. Ke 8 boh ya. Kita sabiah 8 boh lako. Lahir ka. Terus bapa tak nak lako kita sabiah peh di rom. Rekam lagi ka tinggi. Rekam lagi kai peluang. Ini peluang. Ha kai peluang. Nyamban. Tetarajah langsung peluang. Ya tinggal ngap biasa nak